اسماعیل حج فرحان برپرسیاری ریخستنا پارتیا چپ آباجار تلتمر ابدمك لغور ام دبينان وام شعب دي ريالي دكان وام قهداري مرسلين برسغريكا لسيني وورتي تناقبا آلية كردي دي آلية لشكري والودا خلافك ناكوكي دناقبا وان دهي او خلافو ناكوكي وكما بارتيا شب تشتيق وأمليد نرن أم بهيبين ببراتي لقل هبدو كاربن أوان خلافا شار سربكن جبر ناكبه چپرس گریکه تنقبا كرد نقبا لشکری كرد بهبر دركبه أبايا خصمتا ملتي كرد ناكد كبه خصمتا دشمني كرد داگر كري آخا كردستاني جبر برجوندية وان بيك تيك دائما خلافات ما كردي هبه وام شري هبدو بكن وام هبدو قبول نكن وام نبني كريس ونبني كالوسط أبايا بيغمان هر كسي بتي خويا كرين غو خصمتا داگر كري آخا كردستاني دكن لي او پرسکری که نقبا وانده ام بهیبینه گو هر دو طرف شی هر سه طرف شی وقت حکومت اقلیم وقت پارتیا کار کرے کردستان وقت اتحاد وطنی کردستانی تبایا پارتیه کردستانی لکردستانا باشور لکردستانا باکور تب حیال هر چار پرچه کردستانی کاربن وان پرسکری کا ببراتی لحب کرن بیک رئیسی چار سر بکن بی گوتی که بخصمتا دشمن شرک او تشتک بقومه لا سامح الله ام بياد خوازن شوان جبر او ناكوكي و باندور خوال سر پرچه دني آلگي كردستاني بك بتايبت السروش آباي كردستاني او شي ايرود بربكاركي بربري كبتنكي در برب لحب كرنك آلگي كردي لهندري روش آباي كردستاني وك بارتيا چپ ام هر پشتبانن الآلية كردي بچرنگي بگين هبدو ام وي پشتباني يدكنو ام بيرن جبو آبا کرنا مالا كردي ويكريسيا مالا كردي براستي ملتي ما قلكي ايشيا ملتي ما قلكي هلكي ملتي ما بده حزارة شهيد كتن ملتي ما بصد حزارة پنابر بون لشولانه ودعيوان زحمته ام دحالكي پر خراب وزحمت دمشن اب حالاتي ما ام دبيشن هنك توستي مهين هن وك امريكا سر عردي روس جي يكريزيش مدخواسه لي بتباهي قابا ام بگين يكريزيا كي مالخ آبا بكن امي كاربن هنكي ملتي خريزكار بكن هنكي بان زحمتيا سر ملتي خراكن وام بهيبينه هر تشت بسركبه وام قش تبدأ ببيرو باوري بري خوبدن هالوستكي وام كاربن شارع سركرنا ملتي خوبكين وام كاربن دبيق وناغيد تشكي بيك بين محمد سعيد أحمد ريبابريا بارتيا كتيا ديمقراط بيدي لباجاري تلتمر براستي ام دمك قلكي قرنگ دنا وكل روج آوا بيتري نه سالا بو ام شورشك جيان دكن قال لك كد هادان لبي سربي خاكي قال لك دسكفتي ما بدس خستن ريبابري كات آوا كرن لبي هريمي لي دجمني دوراما دجمن ايگو خاكا كردستاني جسدي سالات داگر كرنه ناخوازن اب دسکفتیانا ماینده ببن گو جبوغ اب دسکفتیانا ماینده نبن دجمن بتایبت دجمنی ایگو هری دخوازه اب دسکفتیین مجدستی مدهرن دولتا ترکی جبر وی چنگی ترکی زانه رژیما ترکی زانه دیکتیا مده خورتبونه بيكتيا قالي كرد ابدس كفتياني قم ابدس خستن الروج آوا چل باشور به ماينده دبن جبر بيهاوي بيتري دم هابوية لهريما كردستاني لباشور دهريما زيناورتي دخوازن شركي لدارخن دنابينا هيزين قو ايرو ما في كردا دخوازن اب هیزانا ما في كردا بدسخن براستی
ئێگۆ دخوازن وی شەڕی چێکن دەولەتا ترکێ بە ئالیکاریە برایên me Partiya Demokrat QDP dixwazin got şerek çê bibe. Pêşmerge îro li wê herêmê anîn wê herêmê ji bo şerek çê bibe. Ev şerek gelo çi bîn dikeve ber cewendiyê kê? Ev herêm gerelayê pekekê jî li wê herêmê yani nêzîkî Qendîl ev herêm gava em dibêjin Qendîl tê mena wê mafê Kurda bi giştî. Ev şer gelo gava çê bibe wê çi bixwerbîne. Bêtir zayıfbûna gelê Kurd bixwertîne. Bêtir dihêle dijmin destê xwe têx nav gelê Kurd. Têx navan partiya. Em bihêvîne ji hevalên me, ji birayên me êgo li başûr çi partî bin, çi civak be, çi saziyê sivîl bin. Got dijî şerrê biratiya gelê Kurd bisekinin. Şerrê Kurd û Kurd tunebûne. Bera kes xwe nexapîne. Hege îro Tirkî dijminaya pekekê dike, dijminaya rêveberiya Xweser li Rojava dike, em giş zanin ew istiftaa Gilbaşûr çêbû kî dijî wê sekinî? Gelo kî bû? Tirkî bû ê ew istiftaa Başûr çêbû dijî wî sekinî.